Bog gruntovčani, evo nas napokon na petoj košarici. Zatopilo je, napokon se stvari pokreću, iako se još uvijek upravljamo od zime. One što je došla nakon proljeća. Nebitno. Najava pete košarice pred vama. Ajmo, mini, maxi. Uglavnom je sve kvalitativno isto, razlikuju se u malim stvarima i količinama. Mladog luka još ima, bit će za još tjedan, dva pušleka u maxi, jedan u mini. Mladi kupusići, oni nisu baš skroz zatvoreni u glavici, tako da neki će još malo biti imati ovo lišće, nećemo iskidat. Da vam bude jasno, to je mladi kupus. Kelj se isto lijepo počeo zatvarat. Imat ćete tu u mini će biti samo jedna glavica. Ili kupus ili kelj, malo smo kratki, ali i manje vam treba. Tu su dvije. Ista stvar sa korabicama, nema ih više puno, bit će nešto i manjih, da znate, ali ćete naći i korabice i u mini i u maxi, a salatice najmanje 3, a najmanje 3 u maxi, najmanje 3 u mini. Ovdje nemam tikvice, zato što su tikvice još majušne. Ajde, ovako je najveće što sam našao. Ali do sljedećeg tjedna to će biti prave tikvice. I uz to, ne znam koliko vam znači, a nadam se da nešto, vlasac, origano, peršin, menta i bosiljak. Znači prava filharmonija začinskog bilja. Činite s tim nešto maštovito i ako vam nije teško, podijelite malo na nekakvim društvenim mrežama i nas zanima. Danas je srijeda i ovo je najava za sljedeći tjedan koji počinje od 9.6. isporuke, za isporuke koje počinju od 9.6. Uglavnom, uživajte